manje ukuphila kumnyama kubomvu kuthiwa kuvaliwe siphile ubufakazi bokuthi sinoNkulunkulu ukuthi sizophila lapho kuthiwa khona akuphilwa khona kuthiwa kungenwa lapha basibone singaphakathi kuthiwa okay usengenile kodwa kuphunywa lapha basibone siphumile singaphandle ukuphila esinakho esihlanganele kulendlu asininganga into esidibanele ukuphila la khona abanye bengaphili khona ungayivumi lento yokuyifanisa nabanye awufani nabanye wena awulingani nabanye wena uyindlalifa yasezulwini vele ngilivale ngempela iBhayibheli asivele sivale kanje bafowethu vele siyeke kanje ngoba mangathiwa siyalikhuluma iqiniso lonke ngabe siyamhlazisa uNkulunkulu wasezulwini asithembe ngobundlalifa abeke isithaba phezukwethu kanti sizulawula esokwenzani isithaba phezukwethloko kanti ubufuna ubukumkane ngena lapho khona kuthi akubi khona kungenwa khona ungukumkane phezukwemeko ungukumkane phezukokufa ungukumkane phezukwendlala ungukumkane phekweyilingo ungukumkane phekweingxaki ungukumkane phekwenhluphekiso ungukumkane phekosizi ungukumkane phekoma-persecution phila 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 sizophila asifuni bakhulume ngoNkulunkulu wethu sifuna babone thina sihamba noNkulunkulu wethu asifuni bakhulume ngoNkulunkulu wethu bengamazi ngoba bazomlimitha bamusho kancinci kodwa owenzelwe umuso owenzelwe inceba uyena othi ningibona ngiphila ngangingelutho kodwa wangenza utho ngifuna ukuthi bekhona umuntu ozofakaza nje uthi ningibona nginjena hayibo kungumusa wakhe ngabe ngafela endleleni kodwa kube wena wawungenami ngaba ngisekho ngoba phila ukuphila ngicela sime ngenyawo sivaleni ngempela sivaleni asiyeke nje kanje uphila amameke mendope yikabahaka kila barakada uzophila phakathi kwemeko uzophila phakathi kwama-situation uzophila phakathi kwey'nhlebo kodwa uqhubeke kulokhu uphilile uzophila phakathi kwamahameta angakufuni uphile phakathi kwamalayoni uphile njengoDaniyeli emgodini hayi musuke usaba umgodi hayi musuke wesaba amalayoni kuyaphileka nasemlilweni uDaniyeli wahamba Meshach Abednego uyababona abantu bawu-3 lithi iBhayibheli ikumkani ngaphandle komlilo bona bangaphakathi uthi wemadoda wozani nongibonisa nansi ingxaki nasi isimanga nangu umhlolo asifakanga namadoda amathathu emlilweni injongo yokuwafaka sasiwafaka ukuthi mawafe emlilweni i-aim yethu ukuthi mawenze njani emlilweni mawafe ebulawa yini amadoda umlilo esiwenze njani kuwo esiwafake kuwo uthi nansi nje ngibona amadoda asemane kodwa sifaka amathathu sekhona ka number 4 now manje ngiyibheka le ka number 4 ifana njengendodana yasezulwini my God kanti laba bantu silokhu silwa nabo nje kanje silwa nabantu esithi siba abantu balapha kanti bane connection bangabasezulwini sekufike umuntu wase-head office wehla ugovernment wakhona wazobona ngasuthi kune government engasenhla laba bantu baphile ne-investment yasezulwini bephethe kingdom yasezulwini besemhlabeni ayibonakali makukuhle yithi ufakwe emlilweni yithi ufakwe engxakini yithi ufakwe emgodini wengonyama ilapho ozoyibona khona into engisho uthi la madoda engiwabonayo ngiwabone hamba
okushuthi ba exercise ukuphika phakathi kwani laba bantu ku confess umuntu ongaphandle komlilo confessa ngabantu abangaphakathi komlilo athi laba bantu bakhululekile kuthiwe inwele zabayishanga angazi laba begqoka formal njengami kodwa ngisho ihembe labo alishanga hayi bafethu ngivumela ngisho kanje umuntu okhona kulendlu namhlanje kunezinto engeke ilahleke ezingezakho miyeke umtholi akufake emlilweni wakhe kodwa uzophumula okhunje bathi uzoba broke ulokhunje bathi uzophelelwa ulokhunje bathi kuyaphela ulokhunje waphuma uDaniel noMeshach noAbednego belokhu benjalo. Ngizofakaza ngalonkulunkulu njalo ngeke siuhlabele umhlabelo lapha ekhathini esithi noma singagqoka amanikiniki ingonyama zimdabulanga uDaniel my God noma mhlawumbe uyayizwa ngisho lo mhlabelo nje awukho kulendlu yokugqoka amanikiniki siyokhonza uNkulunkulu no uDaniel simdlanga simkwebha ngeinzipho nomlilo bashisela ngempahla. Why so gqoka amanikiniki? May I prophesy in the house? May I declare in the house? May I release your package in the house? May I command in the realm of the spirit? I-heart desire yakho lento inqwenelayo uba nayo izawuba khona noma intshaba singakufaka emlilweni izoba khona noma singakufaka emkhodini. You shall overcome. You will overtake. You will overcome. You will overtake. Ilo uNkulunkulu wasemfunayo ongowasezulwini sizophila phakathi kwaso engathi bungaphuma namhlanje uphuma sewunamandla uthi zingaphi uthi mangabe ngathi uyafika endlini kuyenzeka kwanto ungathi uyastresseka ustresswa ukuthi awusena ngxaki ingxaki azifiki ngoba manje uyilindele uyabasa abantu bastresswa ukuthi basengxakini kanti yakhe into izoshintsha sizoshintsha amatafula eyakhe iyajika usustresswa ukuthi ayifiki lezi ngxaki kanti uyilindele hayibo because ukufika kwaso ipromotion yakho bazomazi kangcono uNkulunkulu wakho mawuke wangena kuso ustress kanti ziphi lezi ngxaki zilibelephi zibambezelephi. Ngibonile ukuthi nami ngizoba yilolo hlobo njalo ngeke ngisajabula makuye kwathula kwangathethwa ngami ngeke ngisaba right tu ngizobitha yazi ngizobitha komayana imana khomena ngoba leyo nto izongilimit izongihlalisa i-one ndawo ngeke ngisaba promoted ngeke ngisa challenge kanti mak challenge into ekuwe iya promoted mabesa abazi ukuthi bakunika isteps ukuthi nyuka ngenhla mfana unyuke phezulu uphinde uye ngaphezulu ngoba akekho umuntu ongama engena uNkulunkulu. Oh hallelujah, glory to Jesus. Oh my God, sizonqoba ngalo babe nqoba ngalo nasempini sisanqoba ngalo namhlanje bese ngisho ingakho mighty warrior